फ्रेंड्स आज आमी आइছো नगाঁৱত থকা মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত তো আপোনালোকক আজি মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ দেখুৱাই আছো চাই থাকিব। साइलक मृत्युंजय मंदिर पैर को धूप से धो पानी से मत धो। এতিয়া আমি গৈছো মন্দিৰৰ ভিতৰৰ ফালে দেখুৱাম আপোনালোক মন্দিৰৰ ভিতৰত। सब मंदिर भर पर कि धुनिया आर्ट करा इटा मंदिर काम पूरा हुआ ना।